Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamdelaske subhanahu wa ta'ala so dozvolingamin gehem avdiveda te kedamen hatari leskoro baripe hatari leskoro rahmeti so moklau pralamende hem dozvolingamen ge воопшто te kedamen ke ka shtar torat hem ka продолжение иншаллах детално те анализирина со деси салило ки Кербела код дешудуи сати атаро сабах намази джико магриб или джико време кога имам Хусен Еслам накили дуње. Ерати керге млафи джико ефтате кваш паше офто со деси нулапес ки Кербела hem diklem Imam Eskor alaihissalam o način sar obratila pe se manushenge. Diklem sar Imam Husein alaihissalam probinula te dălnen poslendo șansa tiranem pe spalal kochachipe. Diklem sar o manusha so vikingele tarikufa negiringe ka vikingele. Hem halilam neko borbukya kolosovdi sunnoto dive odredena manusha probinena te nametninen odea kriviculu parlament. Адви иншаллах мангава те кера лафи соде сингапе старо офто текваш сабалескоро джико ења текваш ки Кербела. Значи код прилика акава ек сати соде си салило. Акава времето но познато хемадава сар сова кергум таро почеток на неамен буд шундо амен исамен шундо на кено амала имам Хусен Исламис алейхиссалами дуња на кеналес кере чави дуња хемов ки крајка на келе дуња. Ама на неамен шундо со десинила пес пред сакавате марем пес. Со скиси одредена мануша ки војски мамески реслам кола со истакнинге пес. Кола со синелен јавер дикибе која ки има мескер алейхиссалам воопшто мануша ленгоро марифет ленгири спознаја карши кој хлибете реслам си неко побаро ниво. Исто сар со исико сахабија побаро ниво. Исто сар со исико време имам Алијаски алейхиссалам побаро ниво. Агер да хем ко време имам Хусинески алейхиссалам мануша сар соитане Зухейр ибн Қайн, Муслим ибн Ауседжат, Бурейр ал-Хамедани, Хабиб ибн Мазахир, Вахаб ибн Убейдулла ал-Қалби, Джон. Иси мануша кола со разликуине напес, хем истакнине напес ко не саве сегментија ки самото битката ри Кербела. Хем авдеви иншалла мангава те посветина кала меджлиси ко честар имам Хусенески алейхиссалам амала. Соскеов иншалла два понодори кадикха вакерга нане асхабија нане амала сарсоисине мире амала сарсоитане мире амала ки Кербела. Дури авдиве амала имам Хусенески алейхиссалам тане ко исто зиарети чивде коте соитане маасумија. Ассаламу алал Хусейн ва ала Али ибн ал-Хусейн ва ала аулад al-Хусейн ва ала асхаб al-Хусейн. Хемо амала да лескеретане чивде ко самото зиарети. Пало дова кога имам Хусейн алейхиссалам керала пири худба иранела пе спалал ко шатојра хем пало о имам Хусейн алейхиссалам кога керала и худба иранела пе спалал ко шатојра хем тогаш почминено амала лескеретиклон хем ти керен пире главна поеме пире главна поезија која савко начин и калена сине одова со синеле на Андреки пести. Хем прво лендар со иклола те пенел еманушенге мангава те дикено пристап савојтано Зухейре скоро о амал имам Хусейн алейхиссалам ки Кербела пред те почминено букето штринем пес. Зухейр ибн Қайн иклола хем вакерала сар насихати акава муслимани муслиманески. Те да насихати муслиманески. Соске вакерала мен се им јек умети, јек религии си амен. Од ова со иси амен недоразбира неко не саве теолошка прашајна, мање битно. Хем почминала те вакерала ленге, у иста лафија кога со имам Хусейн алейхиссалам вакерганен ги англедер те почминен, само со завршенге о сабах намазите калдинен, англедер те почминал о Зухейр,
Vakirala lengüist alafia, ako na janena kase alente marentumen, akavaitan o çavo zehrakor. Akavaitan o çavo aliyaskor. Akavaitan o çavo Muhammedeskor sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Osvestinentumen hem diken kase alente marentumen. Darantaro devol. Hem vakirala ek interesno lafi. Vakirala o ehlibeiti alaihissalam tano testi hem tumenge hem amenge. Sos ke tano ehlibeiti alaihissalam testi. Peygamberi sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ket vakirala hem predupredinele narodon pazinen kosavo način ka ponašinentumen karšimiru ehlibeiti. Manglate dăllen ko znaene ka yakala manusha na ne sarse ko ekobishno malushe medina kere. Nego kalaitane ehlil beiti miro, miri familia, miri porodica. Pazinen ko samo način ko bratinentumen karšilende. Amo Zuhair vakerala yek interesno lafi. O ehli beiti tano testi hem amenge hem tumenge. Soske amengi. Soske vakerala de caetano hem amengi ispit. Hem chivala pe pesa da te coprașino, acela mes yuma ca te ehlibeite skersa. Soske sine manusha, kola susine kikufa, sona ale te pomojine în Imam Husein alaihissalam. Yek pricini li aver. Amengi o ehlibeite alaihissalam tano testi, ko asavko način. Da li sijema da te kogo ehlibeitesc alaihissalam, amen sijem potrebno. Da li odazivingem amen kopovik Imam Huseinescu alaihissalam? Da li odvineja maro vremi Imam Huseinescu alaihissalam? Da li odvineja maro mali Imam Huseinescu alaihissalam? Da li odvineja amaro mangipe suisea amen karši amare čave poviše nego li Imam Huseinescu alaihissalam? Ehli Beiti alaihissalam na ne samo testi javere manušengi, nego tano testi hem amengi. So kera Imam Huseinescu alaihissalam ko денешно dive. Дали тано доволно до вас укереа? На, никогаш на не доволно. Амаро мангипе сар со байрол Имам Хусейнесcu alaihissalam требала хем амаре дейлада карши лесте требайрон. Сар. Ако нашти кереа лафи ко мимбери, ово до вас ока служинол чај. Ако наштите служине чај редино патике. Ама ов ко акава друмо. Soske kolol tut isto nagrada, sar su isi odole manuše so kerala i hudba. Va kerala kai o ehli beiti alaihissalam tano testi hem amenge hem tumenge. Hem diken o Zuhair ki akaya les kiri hudba ko akava les ko govor obratinola pes manušenge so džanalalen, hem so na džanalalen. Soske sine manuša, kola so kılninge leja zajedno namazi ki kufa. Sine manuša, kola so barile leja zajedno ki kufa. Sine manuša isto tarošam, ki strane je omereskiri, kola so na džanalalen sine. Ama mangliate dăllen ko znajne, to svestinem peso manuša. Soske ovaka te obratinola pes panda sar muslimani, muslimaneske. Nekadika, u Imam Husein alaihissalam sar promenila celosno mentalitet jakale bit kako. A kate o Zuhair koga keroha lafi, o Shimr dhul Jawshan la'anahullah, va kerola o Zuhair, va kala prekinin više adalea. A kate o Shimr va kerola leske, va kala dosta više prekinin, na ne potreba te kere lafi. Demek, e Zuhaireskoro govor navredinalalen hem o Shimr va kerola leske te činaval. A kate o Zuhair iranala e Shimreske va kerola leske o čavo tarizina. O čavo biando tarizina. O kopt kerigam lafi ka ideje Shimreskiri sine nevalašno džuvli hemovitano bijamo sarkopili. Tarizina.
Вакерала соскена дозволинеа еманушенге те дикен којтан имам Хусейн алейхиссалам. Соскена дозволинеа те дикено мануша касе алете марен пес. На дженава дали дикена целосно филозофија палакава. Имам Хусейн алейхиссалам панда таро сабах, само со иклова која завршене на намазеа, проминала кон најшукар начин, мате марен пес. Керала деа худба, ако на джане на кој си уме, лес кере амала посетин кере не народон. Шуниндоро хадиси кај олајтане о прва дисога кувен ко дженнети. Панда продолжинге ко исто менталитети. Мануша кола со ховавгјален о шејтани хем кајларгја воопшто ленгоро калби, си не омерескири војска. Меревон саат. Тогаш имам Хусейн алейхиссалам бичалала манушенте викине на Зухейре палал. Hem Zuhair ibn Qayn иранала пес палал. Дуито кога суиклола те керал лафи тано мануш ко анаф Бурейр el-Хамедани. Хемакава Бурейр el-Хамедани синек чудно гути килесте. Ко диве тари Кербела, ко диве таро Ашура, таро дешто диве комасек Мухаррем, само асала сине. Само асала сине, лескири фаца но стоп сине аса. Бурейр el-Хамедани. Само асала сине. Хем кога га пенен леске сине, вакала бе, саршајте асако асавко диве. Джене асу вакала Бурейр el-Хамедани. Вакала сармате асав. Зарем на дике, ки сави страна си уме, а ки сави страната не оба. Ки страна имам Хусейнески алейхиссалам си ум, сармате асав. Тогаш иклола ов, хем исто керола лафи. Хем интересно ака ја бути, мате бистра со скјавдиве, кога почминена бутманушате керем пиродерси, или кога вакерена кас требала те следина, вакерене пейкамбере, лескоро суннети, о суннети таро правен на халифија, таро табиинја, хем етва о табиин, одла со кавен пало табиин. Бурейр el-Хамедани тано табиин. Ама себе писојтано Шија имам Алијас алейхиссалам надала пестескиот добором респект. Бурейр el-Хамедани. Ама само себе писојтано Шија имам Алијас респект леске надала пес. Ама овдатано табиин. Авдиве. Аллах и тано миро сведоко. Мануша, ако вакерена туке те следине нешто јавер, освен о Курани и моја хлибејда, знам, вакерена те следина табиин, окей са. Ама чими си ки листата ро табиин, ши имам Алијас кересна. Автоматски аделе манушен цидела пески страна. Бурейр el-Хамедани. Хемов, кој ќе авер начин пробинала е манушен тари војска Омер ибн Саадес, кири то свестин керале. Вакерала о Еуфрат, ангелле ки асавки ситуација о пани, товол дозволимо баленге, хем джукеленге, аме Зехра кере алейхиссалам е чавески на не дозволимо. Саволи народо сиентумен. Саволи народо сиентумен. О Еуфрат, ангелле ки ситуација, джукела хем бале, те пиен лестар, амо чавој Мухаммед скоро салаллаху алейхи ва але забранинген леске те пиел пани да лестар. А кјамаро дини кај гело шоардешу јек берш пали хиджра. На буд берша пало пекамбере скоро салаллаху алейхи ва салем омери бе.
од ова со пробинената гарабен. Омери бе пекамберес коресна, пал омери бе пекамберес коресна, шоарде шујек берш пали хиджра, резултиринала и ситуација муслимани те забранил пание Мухаммедески алейхиссалам унукоски имам Хусинески. Hema като Бурейр вакерала ек бути. Вакерала ко само начин ки клон ко сунно диве. Замислена ни ситуација, десинала пе сунно диве. Hema Омер ибн Саад авола ко сунно диве. Джала те родил шефаати таро Мухаммед салаллаху алейхи ва саллям. Здраво месиум Омер ибн Саад مدرگیم تو نکوی امام حسینه هم معلوم ترودافت تر شفاعت. سوال شفاعت یا کلمه مانوشی. زبرانیوم لسکوپانی تفیل هم رودافت تر شفاعت. اما دوان چیناو گالن. Накле секоја граница за да тираним пе спалал кочачипе. Тогаш имам Хусейн алейхиссалам викинала Бурейре палал, хемтов ов тогаш иклола. Имам Хусейн алейхиссалам тогаш иклола Кур'анея, пекамберес алейхиссалам џубая, хем лескере мачея. Хем вакерала сведочинена ли ту мен, за да тај сунното диве ко сунно диве матовол недоразбирање на џангем ка самарајамен. Сведоличинена ли ту мен, кај месуме Мухаммед скоро салаллаху алейхи ва саллем унуко, кај суме Зехра корочаво, кај су имам Алија скоро алейхи очаво. А кај џуба на нели Мухаммед скоро алейхи. Со панда требала ту мен, савој авер доказ требала ту мен дека марена ту мен против имам Хусейни. Со авер доказ требала ту мен. Ама пододова о Омер ибн Саад хем акава моменти припази, не акава деснапе со отприлика на кај 9 сат. Тогаш Омер ибн Саад вакелла лескиадеа адава лафи, о шимър прета адава вакелла лескиа Хусейн ту хем те амала кате камерен. Јавер излезна нетуме. Шигеле ки асавки ситуација ните джал палал, тиренол пески Медина, ни намукенали ки Куфа, ни палал, ни англал. Адате камерен. Тогаш Омер ибн Саад вакелла лескиа Хусейн. Дуи избојра пружине на пестуки. Или каде бејате језитески, или спремиту те маретут. Трите опција на не. А кава моменти клучно и тано ки кербела соменила целосно менталитети. Тогаш имам Хусейн осман вакелла позната лафија, кола со ко денешно време светска мануша андиненале. Пошукар камерав гордо копре, него ли те живинав вечно коко чака. Хемакате на не више муслимани, а канај муслимани против кафири. Имам Хусейн алейхиссалам вакелла еддаи ебну даи. Од шавота ризина, тародат сојтан од шавота ризина, манге дала опцијата од кажи намо. Манге дала опција, те понижи нама лескеме. Хеј ха, дуртано амендаро понижување. Заре мислинена, кај Зехра алейхиссалам бајларгија чавесо ка понижинал песјек диви. Заре мислинено имам Хусейн алейхиссалам тано мануш која со ка понижинел, окружинге еле хајде, откажи намен готово. Хеј ха, тешко. Дури тано амендаро понижување. Бојле камера копре гордо, него ли ка живина, вечно коко чака. После имам Хусейн алейхиссалам обратинула пес е Омерески хемакава холян керала Омере. О Омер ибн Саад. Обечи мојту ке орей хем мислинеа дека ка добинеле хава совли ка Аллах те бареке отала набут
Набут време канакел. То широко вол чимдо, ковол кокопие чивдо, хем тикне максимија барен царка фрден упралесте. Никогаш не те добине да варей. Хем со десинала пес паладо, панжбер шпали кербела, о мухтар, чиноло шероe омере бун садес корем лескере чавескоро, хем чивенален кокопие, кулице тари куфа, о максимија фрдена си не бару прако шеролески. На не те добине орей. Тогаш омере бун сад тутуштинала соске. Орей, лескере ака си не орей, држава, брат. На не 100 денари, држава си не леске нудими. Тогаш омере бун сад факирала ден мајек. Стрелка. Хем фрдала јак стрелка. Имам Хусейн алейхиссалам и војска, хем вакирала овен сведокија, кај меси модова, со почминало Омари веки Кербела. Омер ибн Саад фрдал и прво стрелка, карши Имам Хусейн алейхиссалам. Соске, затоа што да видите вакерно мануша езитеске. Омери си надава со прво фрдиња и стрелка. Затоа шај побари плата те денли. Значи, ако десинала пес од прилика на кај 9,5 сат, прето зухр, со скеджанаја кај ки војски Имам Хусейн алейхиссалам, сине сахаби, асхаби алескере, амала алескере со муле прето зухр, хем сине мануша кола со муле асхабија пало зухр. Јектаро асхабија кола су истакнене на песем кова со дукхавгео калби е Имам Хусейн алейхиссалам сине кога му дарене Зухейре. O Zuhair ibn Qayn на сине ко обично начин му дардо. Него ли оривајатија пренесене на кај цело ле скоро тело сине стрелкен цар погодимо. Сар ежо. Агар сине острелки упралести. Хема дава дукав керала Имам Хусейн саламуллахи ва салаватуллахи алейхи. Јавер мануш кова со истакнинела пес џане надава прето зухр мануша каѓан се нека роден изинитар Имам Хусейн алейхиссалам те дозволиналинге тиклон марем пес. Имам Хусейн алейхиссалам којек начин или којавер ка одбинал си не бутен. Ама дали само муршаџана си не те роден изинитар Имам Хусейн алейхиссалам? На. Тикне максимија даџа. Соски и возраст таро берша, таро шехидија Кербела керетано таро шов масек джи кој њавардеш берш. На само мурша. Него ли каџан хем сине дајака роден изини, печхавенгем, терне чаве, ерати шунгем сараунем Мухамед, Имам Хусейн алейхиссалам одбинла те делен изини тиклон те марен.